Weregere bo kunju batatu ekundi tite boyan kwa toni kirente to chia weru thamo anja bitawa mutembe yedonda. Butako mura wa arathirwe maandamano nentere Chiembe South ntuko ya sabasaba nano ke tu ntuko ya Duare Felix Masharia urerekana kuratha umite ngwine ya bonda bonda akarine bachiti tinende no mwanka batire akona kioto kiawe na rethirite akino gwantere chia athiruga itimo ndikwetu anteto Dennis Mugendi ndete na mbere kuthiatira rono rwara kinya borisi betete na mbere kulikithio karia ntereu baikira nteto ya maandamano yumba kwethira ikiumira. Beto Yanga yako kwenda haraka haraka. No. Haya. Wachungaji wote tunaambia kuingia. Bado. Kaja tafadhali. Ndio tunangalia na leo. Sawa. Tongorie pole pole mwathani na tondike kiongwana gitwocokeria nkatho yetwa rira Yesu Kristo mwathani tutwaromba na witikia. Amen. Inshallah inshallah. Senator Wembo Alexander Mudigi na wetembaru iturathirikare kuongela mothia maritu kiri baraba kawate kana bakibwithe wenyangia kaita kamandamano Mudigi thirite akiono mwanka matalia maritu yukirwe antubaraba witu andamani bathiri kaitene kamandamano na batia wenyangia bonene ya baraba kujirwe ntuko ya sabasaba. Wakati watu mambo ya maandamano ni free and fair. Wakati vijana ama watu wote ama ni walimu ama ni daktari, mtu yote ako na freedom ya kudemonstrate na kusema haki yake isikizwe. Lakini tumeona kwa kipindi ya muda kadhaa demonstration ilikuja, kama unakumbuka, kama Embu County, ofisi ya county iliwekwa moto, ofisi ya UNDA iliwekwa moto, juzi KRA ikawekwa, vitu yote ikaporwa, supermarket ikaenda, mambo ya National Security Fund ikaenda, wakaenda kwa Safaricom. Na pia ya pili imekuja pia wakafanya vile vile. Hata tumeona Meru na kona zingine nice, unakuta vitu mingi imeporwa. Na ile manduka ama ile vitu ni vijana na wasichana wetu wamepatiwa kazi na wako kule. Wakati wanafanya hivyo ni njia ambaye unakuta ule mtu mwenye sile kazi ameomba loan, ule mtu ameajiri watu, unakuta umeandika watu kama 10. Wakati imeporwa hiyo familia, automatic mtu alipi loan, mtu aende, watoto wake waende shule, wafanye kitu. Lakini wale watu wafanya hivyo, wewe sema ni watu wazuri, ni watu wa kuharibu. Kwa hivyo mpaka kuwe mtu akipelekwa kotini, mpaka iangaliwe kama Nigeria inafaa, ionekane kweli kama ilifanyika hivyo na alipetwa na vitu ya watu. Hiyo si ni kama ni wizi. Na kwa sababu serikali askari ana mtu wa kumtetea, akigonga mtu kidogo imekuwa ni shinda. Kwa hivyo ni market sote, wale machairman na secretary waungane pamoja, waweze kuangalia maduka zao. Na pia mtu akipelekwa akiwa na makosa mpaka apigwe faini. Kwa hivyo koti haijafanya makosa, kwa sababu hata kama ni kwako mtu akuja imbe, hata kama ni mimi nikuje nimbe, nafaa nipelekwe kotini na nipigwe faini ama nifungwe, kwa sababu hiyo ni kuharibu economy ya familia ama economy ya county ama economy ya county. Watu wanasema vijana waachiliwe. Hebu nikwambie, kulingana na vile kuko vile migomo hiyo mbili nimekuwa nikiangalia, kwa sababu nakumbuka wakati wa agency ya kwanza nilikuwa pale Senate na wakati wa pili. Hebu nikwambie, kuingia Senate
ama parliament ama kwenda State House, wakati wameenda na ile usito, askari hataweza hawa vijana na hawawezi ua. Kwa hivyo wakati wataingia pale na zile kaunti zingine wasikie Gen Z ama watu wengine wahalifu wameingia State House, hiyo ni kama kupindua serikali, na kaunti zile zingine itakuwa hivyo. Hiyo itakuwa ni kama vile uliona ile vita ilikuwako ya Israel na Iran, ama ile ingine unasikia kama ya Kuwait na kule pale ingine hata Haiti. Vita ilianja hivyo, mambo ilianja hivyo. Jameni, wacha tuambie vijana wetu wafanye demonstration ya amani, italete shinda, ndio serikali iweze kuwasikiza, na serikali inaendelea kuwasikia sana. Ndio umesikia nimetanja, kama unaangalia mambo ya saa hii inalainishwa na ile waziri yako, kama ni mambo ya security ule yako analainisha, mambo ya vijana wetu kwenda kazi nje saa hii inalainishwa, si atukumaanisha mambo yote hayawezi kuwa 100%. Umeona hata ndio juzi, umeona walimu na serikali pesa imetoka, umeona juzi daktari na wale wengine pesa imetoka. Kwa hivyo demonstration ni mzuri, lakini shinda ni kwenda kupiga askari, ni kwenda kupiga ndugu yako, ni kwenda kupiga ule mwingine. Kwa hivyo ukishikwa na hatia unafaa upelekwe kotini na upigwe na faini ama ufungwe. Yes. Munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli na arombete ntukimbithi muno Gen Z kwebana na maandamano yaria yonekete utwika ugwati ntuko inthiru nethirite akiuria youth bako yukie kura na wingi kenda kwithira nendi bakiarinde bene mwaka-ini 2027 no tara mutongeria urabongwa bakwenda ithira akialula utongeria bo na kinya uturo bo. Nyaga Muisraeli na akanitie nduke imbithi kana Gen Z kurutha maandamano ndeni ya nthiguru ya Kenya. Maandamano mara matigite kiriro na nkinya mpagaga. Gen Z, my hand device today. I was on Gen Z. Nani kwa nakwaji ugu in the church. Kume ambele na melingira na miaka 60. Leo kile kibande yako kajiondoli ego classmate yako yale. Leo kile kula nduta moi no tobra twa inyere tuterero wakawa majani neria. Twero twinde totoje turume kula. Muisraeli ndongera miaka ile nikenda ndulana. Londo ntona gawero kediwega. Na ndariro gukona bakeriwa etwariye to muno ndarire to kajundi ko uteka ondowe muge fighting for the justice lakini raino Kenya tuna katiba jenzi beto ngayabula ari mana bwire yaona adibire gutonekanira kiaria rekanichani ya PCA St John Kemuchi akiri wandia chogoria auritie ya yuthi ko gwatakura kenda kubanga utongoria mwanka wa 2027 Toreni na democratic rights ile kuga tujukie we take our votes renje sani kula jenu ne kenda turura na right candidate 2027 nondo kuna ukari omdo na wena nature yae nambiraga mondo retana ne bigarankiuga taibo gyo na gosenga na goku senga ni mo Israeli kana to senga mondo reta nondo ne muono ku nondo ne aize gosengwa ni rujia mugendi ro lelete u Viugo bia Muisraeli biaritwe nkinya na MC wa Kworotwa Kaba Wanja kanichanira nkinya kuri na MC wa Chogoria Franklin Mawira nuntu ga promise okinagirwa umenya gutindi ugakena kana ti kwama but there is a different way ukegwo kala bwa kuguru tiga kumagara ntu betu na 2027 tubae kaile bonde omuntu ni ukekura mtu ni ukekibande 2027 mtu ulio kwenda ruta ulio kwenda ukitatia ulio kwenda utonye ulio kwenda ukitatia orute 2027 musinko uketho wina wakula ni umo important leo gutini ya gutinda kwaria nuntu ni tukwete baingi muno tu amekufa wengi sana no mbune kala kamwe na kangi ka budget yuja mbithi 20 MCA ile japanese tiga Muisraeli ya tongoria bange nkutho wari ogomuchia Hassan Kithinji na Kinywanyaga wa Chogoria Boys bonde baking'anagira agite kya mubunge wa gichigo mbunge kya Mara mwanka wa 2027 ninkuona nkirwa lakini ndio mwalimu no maendeleo ukeja kulaithiriria wero wa mwalimu Nyaga Kinyua Chogoria Boys leo neke na nuko jangitara product ya Nyaga Kinyua kuma kwambiriria guthomithia thiga for the last 4 years ukenda kumenya no urie Mr Gitonga agakwira wirora twarutaga nwe ninkana muno ntubantu bamara antu bamara ni antu bega muno na antu bamara batibitina na antu bamara batirija mende maiti
nige tungwa yoki miaka 20 no tuni bamuinyite begwe nige tugikiega kiripotera wero wikendi kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Akaribu akarurukoni na kathigiri ni balazimikite ochinjira barabara cio maturene kumanena kuthuka uraithuki bakiaribu wita tongere bonde babateanirie na kaitene kanene bateona kinya barabara cia kuma ri makathayo kanenya kumira betete kuntu mwanya bakiromba tongere bo kurikana mawira nera babekire mwakene 2027 na kubathithiria barabara cio maturene. Kariba kithigiri na karurukuni wa dini ya Marimanti Tharaka South bakorora mekikira bakui kuthukanga oto barabara mono twandeni maturani gaba kiorota barabara yetu ikite karonda kamutene kakiri biashara na ngando chao akagita barabara ya kuma nterino cha karurukuni kuthimwanka barabara ni arami ni bisi kuthimwanka kampeni ya stari chipo yetu tutie barabara kuko twathinire baigwana mendo ko bo bantu bakurwa na utara runa barabara chetyo tutikugurerwa nonto bakwaga barabara wana mbetha ngitwenda iyo ko ni twagie bantu akugurera nonto ngari TV yamaire koko tyo wana stima tokaita katwariga nu thirikari ino kamunyu koko yetu impega gatega kithigeri agaturi gwito kithigeri sublocation barabara Zabu unity awe tugotienwa barabara no kinya kajira kongo ganchangiri utiko kega kamuntu agitanya nako ntumo turutanite munde toya kurutha barabara no yetu niketo na maendeleo guku wetu ketwana tukega kirero tio twenjenzi na itio go tumbethe go toyete gutegemegwa magita mange ngwetegia njenzi itio tugategemeru tio tukega turi atongoria tamba worie wasiri bonthe no tugwina bo barundi wena rundi sabeji baku no kuona bo kuona tio tukariuku tiogo wetu gwatiriri mbanire muthomi njoki turaithire wanwegwe bwamenania na muntu aku tutikwenda kumenya wago tucarere no karagita no akayega kururia mukururio katugaigira no rutera tona barabara ikurukite wago tugakurukira ntuo ciere mbura ke yakura bai Tabakire muthenya gwe mthirira bakwithondekagira barabara ino bari bobongwa baugite kuthukanga kwa barabara ino kwithiritwe kuri kirigiria kia mantu mothi na mbere ntere ino wakagita mianka nkutho kwa mwetu akajieta baka pani bici bai no kagira nguo itwathenia twarigara iro twanira tumbane bai turuthe barabara ino turuthe twingo tibuto karutha no twanamenda tutiendia turutie barabara zetu wanaremi koko ibari maga lakini kumeri irio thiro thokoni Kinyamara kugutia ng'ombe ethi thokoni ithina ana beto wabawegirwo mukurungi agamba kuthi cukuru ithina kawe uri mutongoria gwetu watwendaga ria tukwakura ende twakwakura waturiganirwe bai no atuingire nja nuntu no atwendaga egwa kiao watwegwa kiao gujo tuchubire njira na gwaremwa na tio tukaremwo kwakura tamtu Ote muthiba rutite mbitwa kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki na MC wa Marimanti Mheshimiwa Kennedy Kamnyu ubaondekiria metho na gutigira nkuruki bakuga kirero kiao ni kingo barabara ino yumba kuthondekwa bomba gukukira takura kungi mono kimaendeleo tafadhali ogere wa twaria na thirikari gatuthira baba no yonka at least tukaumani obai rwani rwathenia twarigaraba Gavana Muthomo Njuki itwa muthurire tukenete muno twamwakura nino barabara cietu tware mandengo cietu tutiona bo tukamatira weta bikibiki guguo rere ithio 500 kuiga tunga nkunia iko ngaruta 500 na ndi ebichi twina Gavana Muthomo Njuki abwe atitomekera gita na Njuki kwibwa betanirie na Kamnyu tafadhali itwa na mamoromie turakaya ya turimire taninda unekie kuguru na ntiona kinya barabara ya kuthinio ntija nda kinya bantu nkagwanthe ndatiru jiga nkagwanthe Muthomo Njuki gwatwirire roje rwetu kuga na gweto Njuki na ta wathire dio kwena mawaziri mabarabara ogo imbigo yotomia no mwana agakithigeri au mokano waya Muthomo takwira ora turimira kayiraka ona mbeo ya kuto tikoria no kana waturumia baba ru waturumia mbeo ende kana mabeo magunagu njira kuthuka wagwo Muthomo Njuki bamenanire na Kamunyu tutikwenda kumenyakia bamenanire kintu kia tukwenda ingwataniro buturuthira baba kubwe aya kaere aya tuthantaurire tone maendeleo make MC uyu wetu wego batiko gwatanira na munene wake bagwatanire baye batwone
no toko watu tothirire Makithigiri wa dini ya Marimanti nkiripotera weru wikendi Bitopol Gwakabithe atonekanya kuno kainchokerete na nteto ingi. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Moxi Aluminium nio nduka Angel Bria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobici yakuna maguri ja mega. Turi na into mwanya mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma njuma toto mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro nontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 Bwinthe ipo kwa Tiogeni. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari cukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira ritwa. Ukienda kuringa ndari tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Gugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katikati ka aritwa na atori, aritwa na aritani na boge tomi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kewi kyo getumi twaero ke wagia college ria njega buru getarone ke Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223-223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Ukora ni kintu kioneka chumbra twana tunini bonene na kinyaba muthiene bakethira bakima musibitari ndimeira cieri babangi babwitha cine kurira na bandawa batiambite wiko sibitari mutaalamu na gutariria uranti toe batire kwithira kirigito na kinya kurieria na batika watu ndi thina ya gukora. Turade mantu jegie gukorora, cough, gukora ikugutuma ana baba ingi betha besibitari muno yatha iji nandi kwina wethe kariojo ana baba ingi bakutha ikora muno na nkena twariria mantu ja cough nontu cough nitumite ana baba ingi bakanywa ndawa unnecessary ndawa nyiti bathite kuthwachi mwana inyunya indi uketha no kara inyunya ndawa na nkenda kuga uju antu babingi barita bakagurira na ndawa over the counter. Mtu etaka kuga mwana kwa na gukorora etaka ewa ndawa over the counter. Na please ambuge uju. Ukeja kuthwa we musiari ukagurira mwana ndawa over the counter uwe buruburu utendete mwana oku. Nontu bwai ndimo turita uketha twikara tweja na antibiotics. Ukagwa nontu kwiro mwana okwa akora ewa argumenting ambite mugurire argumenting. Na no kwithura mwana oku that day tiki bara inyaki ya pneumonia na kiro kuthera ringi pneumonia ari nayo argumenting taiji no kwithura mwana oku ena bronchiolitis no kwithura mwana oku taiji nyai symptoms cha TB nacho no kwithura mwana oku kinyare enda akindimo na athithiru wa ndimo na incho na kibara kira kiumbe kubwa ende bara baingi betu tureta mwana mbiria gukora twetha twabagurira ndawa over the counter ambuge ujo mutegerio kwa mwana oku akeja kutha na gukora nugiro naro na akorere na runene akora kintu kia mbere mwike sibitari nontu bwai mwana ore ategwe kibara thikirwe namba 2 kwikire okethera mwana ena kibara miruke ne kunyia oxygen levels ikyo tuga SpO2 chaibona twithime gitara corona mwana akathimirwo akonekana isaturate ni oxygen ingana ikuthiurunka ki mauri jawe nontu oxygen ne batete kutha e 95% gwitia na ndino kutha mwana oku karite omwikite okuge na ndawa na mwana oku oxygen nye 80 oxygen inya in 90 omba kutha nye 80 na mwana ore oku miruki no wigwete munyiera no mwikite nja ukiuga no ramugurire ndawa ko please kana kuringa thimu karingira daktari thimu ndawa ere kunkagurira mwana okwe gukora no mwana mwike sibitari na athikirwe daktari nontu kwi sauti nyingi mwana itamo no ria gukora kwina sauti zoita repetition wrong eyes mwana okuno ethirwe kinye ena wheezing no ethirwe nye ithina ya asthma nayo no the mwana oku bronchiolitis nayo kwau ana bakarabe gurerwa ndawa over the counter iyo ta chemist na ndeuga atiri mwana okana okora mbenderia ndawa gukora iri kunandi mwana okuimbie nayo ikyo tumikona rimwe ana betu baikara bageta ba complicate bara na ugo karite we mweja ndawa umugurite over the counter kingi nakyo ana baeja wa ndawa na kilo rero tugweta tukagurira ndawa chemist kinyari moto tuwe mwana wetu na kilo ingana no menya ndawa cia mwana ana bonthe under 5 no makaba yewe ndawa na kintu gitawa miligram per kg body weight etha mwana okue na kilo 10 na ena miaka 2 na mwana ungie na mwaka jumwe
na no na kilo 10 bakanywa ndosi imo tigo uguo mwena miaka 2 ungia na mwaka jumwe ana tubatarira ndawa na kilo ti janto banene anto banene utho na kilo 50 ungia na kilo 32 ungia na kilo 107 na bwithe tho impinde bukanywa mpinde imo na bukora indi mwana ukarea go times milligram chanda we times the weight mwana oria ateora ko please ikia mwana kusibitari mono thine gukora ikia na mwana ata complicate ibara umwikite au number 2 tugana bonde batikinyetie miaka 2 bagakundwa ndawa itawa cough syrup anga cough expectorant ndawa chonde chitwa cough syrup cough expectorant twakundia ana bambi below 2 years nikino ndo tukorega na bambi below 2 years ana bo batio bagwita gikorora na rero mukundi expectorant cough syrup yetaye mutetheria gwita makora jara na atena uwezo bagutwira makora jara andi makora jara jukeja kaigara maurine jachoka yakainga breathing na kiu no kiume kikukia mwana u ko please manto ja cough syrup ndawa ngachindira mugurira ka cough syrup no na kuma au tukaga twina na bena healthy chest na ana betu bakaraboega Puthiyo nteto cio ratha mwanya gucokeria nkatho na ntugo gutho watandite na unite na mbere kurumira mibango ingi ya Weru TV.